Emva kwe-performance ebenhle kakhulu ekaKhuzani umfowampungosi iDlamlenze laphayana kwimpucuzo Maskandi Festival ePeople's Park kube sekuba nemibono eminingi efaka nekababa uXolani uMcineka ongumphathi wayo impucuzeko ongomunye waba-leader abahleli bempucuzeko uthi le nsizwa kaMpungose angeke sikhohlwe ukuthi sake saphila sabona umuntu onjena ngamehlo. Uyabona uma kukhulunywa ngomuntu onedlozi eliyisiqhwaga kushiwo lo muntu le nsizwa uma ucabanga indaba yayo kufika izinyembezi le nsizwa kuke kuhlangane isixaxa samaxoki kukhandwe amaqhinga ukuthi kuphele ngegama layo lapho kuvesane kube sengathi ithole ngezibonkolo ayisidalo phansi izolo iperforme engathi siyahamba emhlabeni kusukume zonke isicukuthwane zaba ngezinyawo isigela izimanga lensizwa. Ngiyeke ngithi mina uKhuzani uyisibonelo sokuthi ukukhanya kuyohlezi kubehlula ubumnyama. Amanye amaphosti amaningi laphana ku-Facebook naku-TikTok nakuphi kubatshazwa i-performance indlela uKhuzani asebenze ngayo izolo. So ukusummarize into eyenzeka izolo singasakhulumi ngawo wonke umuntu esikhuluma nje ngoKhuzani kubatshazwa indlela asebenze ngayo ukuyikhandla indlela asekhule ngayo uKhuzani uku-understand igame and everything ukuthi kwenzakalani. Angeke uma ungumthandi kaMaskandi uthi akubonanga lokhuyana lento noma ungayiphika uthi ibibheda awubonanga lutho angeke ubone ngoba vele iqhawe lakho belingekho iqhawe lakho alisoze layenza lento eyenziwa uKhuzani the way uKhuzani adlala ngakhona the way uKhuzani active ngakhona kuyamenza vele omunye umuntu abe nomona amagama avelayo ukuthi kuye kukhandwe iy'xaxa zamaxuku ukuze ucishwe umlando kaKhuzani baningi abantu abaqashwa ko-TikTok ko-Facebook kuphi amagruphu ukuthi akuhlangane abaculi bebumbane ukuze kuhlanganyele uKhuzani bencome ngale ngaphesheya makunento eyenziwa uKhuzani beyithulele uyayibona into enjalo kuningi okwenziwa kuningi kwaze kuthiwa kunoshuni wakuphi ngoba kuzama ukuthi kugxeke leyo mculo lo kaKhuzani ukuthi maybe usumdala maybe awusafani nowamanje sekumele ayeke lento yakhe kanti no uKhuzani uyazi ukuthi yini into ayenzayo. So sibonge kakhulu bese sibuya siza la ingoma kaKhuzani ithi ngikuvela kanjani isihlanganise imiliyoni laphana ku-YouTube another million ukuvala nje le weekend ebenkulu kaKhuzani kunenye imiliyoni ngaphezulu sebembusisile abalandeli bakhe bathi qhawe akwesithi thasi sifake another million kwi-album yakhe ade bezama ukuyigxeka hhayi ukuthi beyigxeka kade bezama ukuyigxeka befuna ukwenza ngathi iyabheka befuna ukwenza ngathi awenzanga umsebenzi wakho uwenzile umsebenzi wakho you did a fantastic job kule album le. Uma uthi wabona onke amamiliyoni asewonke ayisithupha lawo uma uhlanganisa asewu-7 njengobani umuntu okhiphe amamiliyoni awu-7 kuthiwa ucule ombhedo angithi uma uli-Blue Nation uma uthanda uKhuzani ulalela abantu bangale bezama ukukudunga umqondo ngeqhawe lakho uzoba nenkinga angeke uyi-achieve lento ngengoma nge-album ebhedayo u-achieve ngoba usuke usebenze kahle kakhulu yingakho nale album ingenile kwi-best summer album 2025 amasummer 31 ezomenyezela ngasekupheleni lonyaka ukuthi ubani ozodla umhlanganiso. Yilokho nje ama-Blue Nation akumele akwazi ukuthi umuntu ohamba nale nsizwa lokho ayikubonile uKhuzani efika seseyikho namanje izinto ziyafika izinto ziyadlula izinto ziyatrenda kodwa ubu-classic ubuthalente bukaKhuzani buyohleli bumile abafowethu bohlala befika kuzoba nomuntu omusha othrendayo kuzoba nomuntu one-album kuthiwa ihamba phambili online yenza iy'manga uKhuzani uyohleli emile wathini efika wathi isihlahla samavokado ukuthi uyohleli begibela kuyena shuthi wayimukela leyo challenge le asikho-ke lapho beyikhuphula nabantu le ngoma laphana ku-Spotify njengoba bengayinakile kakhulu ku-Spotify beyinake laphana ku-YouTube okusho ukuthi nasebephinde bebuyeleke beyoyihlangabeza nabo ukuze ikwazi ukukhuphuka ngoba isahamba lapha koma-518,000 nakho lokho akukho lula ukuthi bekwenze lokho ukuthi befike la amandla
ukusebenza kanzima, iy'thukuthuku zabo, amadatha abo, amafoni wabo, isikhathi bespenda benze lokho abakwenzayo. Bafowethu ningakhohlwa ukuthi yena umsebenzi simningi osanihlalele kusamele kuphushwe kakhulu. Nabanye-ke abaculi-ke kungesikhona mhlawumbe ukuthi-ke sekukhulunyelwa umculo oyi-one. Nedi nje angeke phela singakuvezi lokho esikubonayo esikujabulelayo njengabantu ababuka nje umaskandi ukuthi wow, into eyenzakalayo inhle kakhulu, right? Awuqhubekeke ushe kumsebenzi noKhuzani-ke usebenza kahle kakhulu lapha lokhu impucuzeka wenze nje umlando omkhulu. Sibonge ithuba siyodibana nokuzayo.